Ia whamanuina le suafa manu malo le atua. O le suafa o le atua tamale alo ma le anganga pa ia. Sili eselo na alofa, sili eselo na wha maoni, sili eselo na matautia. O le alofa leo le atua ua taitai mai eilo tu soifua, ia mesi fo iso uola vai. Ia ua mawhai o na tātou mo manuia le nei fo itu la fiafi. Ia na leo leonga ma lana puipuinga. Ia o alu whai pai tātou i o tātou tiute ma te au fo i peo na masani ai. Ia a mesi fo i le tampo inga anai matua i tonu moto malawa. Moli le nganga whaafitai i le atua wa na le senola na puipuinga. Ia o lana leo leonga lea ua mawhai ei o na taitai manuia mai ia lau tau soifua ia mesi fo iso uola. Ia le o tātou whesanga i ei lunga o pe au le ea le nei tu la fiafi. I le matango fia o lana whaasoa ia mesi fo ilo na whaamaoni. Ia ala fo i lana whaamalo longa i utu tino. A veale vi inga mal whaafitai i le atua. Ia ona o matango fia pea. O runga leo ino le masina i le ngata iate uto. Ia whapea fo i atea. O le tātou polkalame le nei o le manai o le manawa o ngā luenga. Ia le ua tātou whasanga i fo i runga o le tātou screen ia po le Global Kingdom TV channel i le nei tulafia ia wala fo isina upu wha malos lui tau ai pele tātou sāwalinga ia o tātou iai tite ma whaiva e pele masani ai ia lea whai tātou te talo ia o le tātou watu ele isina upu wha malos i le nei tulafia lo mātou tamai o le langi le tol tamai le alo ma le nganga pa ia ua malia o mātou loto i mea malawa wa e whaia mo i mātou. I le ala whai mai le tai au. Whenga soloa i tofi ma tiutea me se fo ina i whanau i awa onga. I le uwhei loa i manuia le ali ia le tele o ainga. I o lo mātou mōli mau i nai pēa le māta ngō fia o lo walofa. O lo wha maoni i lau puipuinga i a te mātou. O le vi inga lava e wha fo i le i lau fia o whaftai ni maafutangani lo ngāni pa ia. Ia whaftaila o angelu o lo whapea na whiawhia ia leo i mātou iso se mea o whio iai. Tu maule vi inga whamanu ma whanei tanga i lau whio. Tu inatu ia te oeta mā le mātou ni polkalame le manai o le manawa o ngā luenga. Ia la se upu whamalosi, se upu taulongolongo, ia se upu fo i e ti matai pēa la mātou sāwalinga. Ia wala o whio o mātou tiu te tau ave. Ia pēa na whenga iai mātou i le taimi ma le taimi. Talo fo yoani o mātou wha le tonu le yaso wha mangalo i mātou. Ia o mātou wha tonga ia te oila o wha uunga, wha pa iaina le ali ia le mātou nei polokalami. Ia alu male manala upu le nea fiafi. Tu mau ale vi inga ia te oia ono Yesu Keriso lo mātou wha ora. Amene. Ia le ri. Ia o le tātou mata upu le nea fiafi ia na ua wha autalaina o le sotanga i le sātauro Keriso. O le sotanga i le Santauro Keriso. Tātou watu i sina. Tātou tusi whaitau le nā i o le tusi a le Yohane Moamua. Ia, lona whai upo sifurma le lua. Yohane Moamua, ia lona whai upo sifurma le lua. Ia le la a whaitau le whai upo le nā e se fulu sumatas ia se o atu fai upo sumat fa fai mata tu tus fai tau ia e pe o le tatou matua ia male au tu le nei fiafi ia na lo mau le fai upo le na sfuma le lua ia fa fo mai ile fai tawina o le fiama pa ia le tua ua maliu mai o ia i lona lava no ai le Italia ai le Italia o ia e ona lava tangata. A o ilato uma e na talia o ia mawhātua tua i lona suafu. Na ia amwatu iai o le manuia. Ia vea i lato mawhanau a le atua. O ilato e le o le toto na whanau ai. E le o le manao fo i o le tino. E le o le loto fo i o le tangata. A o le atua lava. Wa le utino tangata le lokou. Sa mau fo yo ia mai tātou. Na mātou mata i lona mamalu. O le mamalu lava lea o le alo e toa tasi o le tamā. Ua tumo o ia i le alofa tūnoa.
male fa maoni. Ia vi ele ali. O le tatou au tūle nā so tanga i sa tauro te miso. Ia lo fa mafaina le fai upule la sfuma le lua i le tusia Ioane mo mua. Au lato uma ena talia o ia mafatua tua i lona suafa. Na ia amvatu ia i o le manuia ia vea i la tau mafa naua le tua. Ia le tua a tatou matamata i le upule o lo fai ma tatou au tu o so tanga. Ia ona tatou manatu lea iei so tanga i le tino. Iei foi so tanga whaale nganga. Ia wa eleto i tau wha malmala maina o le so tanga i le tino. Ia o tapi tanga lea wha ia ma o ta ngafa. Tele lava o ta ngafa. Tele o ta wha ia e pe ia foi ona iei upu o masani ai ili tatou o tunu. O Samoa antupunga mai le ainga tasi. Ia lona winga ese lava taunga e ta'u ai le ainga ma le ainga. Se tulou le nofo ainga o tu mua mapule tu au mala taua. Mai se fo yo ainga le tai ma le vao fonti. Le iei ainga o tupu, o ainga o tama. Tupu mala tu tama, tama ma la tu ainga. Pe ona iei le ainga sa tupua o ainga sa mali e toa. Tele mau ainga ese o Samoa o mea sa o tatou tupuanga ia. Sa e tupunga mai ai sio fo ia ainga. Ia sa wola mai ai fo i tono sio fo ia ainga. So tanga fale tino ia ele mawhai ai sisi o na mawai seina. Iaina i so tanga fale tino ia po nei tanga fale tino na mawhai o na au mai. Taua ina tau moli mai ai le se senga o so tanga ia e lua o le so tanga fale tino. Ia man so tanga na fafauina Yesu Keriso e ala ilona maliu malona tu manu malo. Pela ona iai foi le so tanga o fai ona o mai ia Abrahamo malota. Hallelujah. Te malama le lei o lota o le atali o le uso Abrahamo. Ia ele i whapea na manatu Abrahamo i a mea o so ngā nephew po o e maualalo ese lona au ngā tūpulanga. Sa treat lava e Abrahamo o i la ua e tasi. Leanga o le tāua lea o le ainga o so tanga whaaletino. E manatu ai lava le tangata o aia le tangata e tau iai. E tasi ai tātou uma. E ila ona whai mai le moa i fua i tau le nā. Whai mai e uia ina ese talaanga matupuanga o Samoa. Ai whai mai e tasi ale ainga na fofoa mai ei Samoa. So tanga la whaaletino e peona e so tanga o lota ma siona anko le o Abrahamo. E iei le aso whapea ua whetau wai ai ia au auna po leo manua Abrahamo ma leo manua lota. Yo kere i loa po le mea ua whai ngai o ngā o le lava le vau e whangai manu. Ia po wawatu hoi ia manu Abrahamo ua whangai me whangai manu a lota. Po lai me o tupu. Ai mana ia o le taimin tau nuu o toi Abrahamo. Ma wha mawha e Abrahamo o le tāua o le mea ta o le sotanga. Whaare tino. Hallelujah. E uia ina ese au ngā tupulanga. E uia ina ese levels. Pe ona iai Abrahamo malona nefi. Au le nganga o Abrahamo. Ile e tasi a lo la whaia. Mai le tala Abrahamo ia lota. Na lota ua ele kenese na suma tonu. Fai upoe fitu man fai upoe valu. Aua lava nei fe ese sai ta ua pe fe mi sai ta ua po ata ua leo manu. Wa le uso i ta ua. Hallelujah. So tanga lava ia faaletino. Ia le upu fo le wa masani ai tanto le le ya mase. Ia pe mase le. Ia foi le upu wa masani ai fa pe e wo fo. Ia pe uso fo e wo mo so uma e uso mo so vale.
O puna e fafau mai tutonu o ni so tanga mani mafutanga fale ainga. Di ia le ri. E fo so tanga e sauma Yakopo. So tanga sa mandia fana nau fatasi, feola fatasi, tupunga fatasi, tupu fatasi. Ai fatasi. Fai mea fatasi. Hallelujah. Ya pangalea ya le taimi e masei ai. Mo avea me tutupu le soifuanga ma mea ua a afia ai ia le sootanga fa le uso o e sau ma Yakopo. Hallelujah. Le la ua manunu ai le to au le va uso. Hallelujah. E fa pename tutupu i sootanga fa le tino. E ia le taimi le iai. Po le afo ia le fealofani. Po le ale matangofia o le nonofu fatasi. Ia le taimi fo ia mase iai. Hallelujah. Ia lana i sootanga. Pe ole vaenga na o sootanga fa le tino. Tawa se vaenga wai le tau fa malam na maina. O na wa e sila fia wa e malama lama fo iai. I tulanga o tatou sootanga. E fa ona ye upu fo ide le tatu o tunu e tele a o tangata na i roa o le la au. Ya wa voi la kala le ngafa fa i ua e afa machori ka ke ai ngale leia. Ia le tua. Ye upu na le tunu e sa o le lei. Upu na fa fau fo i na i tua a mana i to i na i lava i tau. Ya e sa o le lei. E titi ya au le la au nei loa au tangata. E tala lava e alu lua au le la au ngata. Ya o au tangata. Ia se ilonga e o le amatanga i le mena tupunga mai e le tangata. Fato am fai ona muta. Ai o sotanga fale nganga. O sotanga ia e fai asi fai ngata ona manatu. Ona e ta ua o se sotanga fa aulo. O se sotanga e le i manatu le tangata a mea le amana ia lona fa tova. Hallelujah. Le sotanga lea na fafau e le atua. Wa mai ina uanga sala le tangata. Na toe fausia e le atua le lenga. Ele o tangata na amata mea e faile le lenga ma le atua e alu ave san fato senga i le atua. Dei o le atua na ia fauina le lenga. Wa mai ina ua alofa mai le atua i le lalulangi. Wa ia awina mai ai lo na hatali i e to tasi. Ina ia le fano se tasi e fato tua ia te ia. A ia maua uma i tatou le ola e fa. O le fawina lea e le tua o le lenga e fale leia i le vao le tangata. Mane atua. E ina ufayatu e le ialu le tangata e avesan fato e senga i le tua. Ina o se. E le aia se mea o i tono le tuspa ia. A mea ta uma yaisa fako e senga a kamu ngave i le tua. E ainga ke nese talanga o atamu. Ele aia ma se fape mai a menga koe alu atamu e koe fako ese i le tua. E kusa malanga me ufai. Le taseenga mai ala na le tangata. E o mai lava i le taimi na filia i le tua lo na ano e totas. E a fio mai e tongi ola le lalo langi wanga sala. Lela na fio mai e Yesu. Fe mai na alu i lona no. Na wina atu ele atua ilo na nuu peo na ilfa upuna sumatasi. Sa tatou faita wina. Ua maliu mai o ia i lona lavanu. Ai le itania o ia e ona lava tangata. Hallelujah. I ia le atua. Atanu ai ona le afio mai o Yesu. O mea ua uma ona tuu. Matavanga ele atua.
E ala i le laosi ngā whengainga ma Abrahamo. Le maliu mai o Yesu le lalolangi. Hallelujah. E le nganta e manuia ai Israel. Ai manuia e fo'i atu nuu uma o le lalolangi. Hallelujah. Fai mai o so lau whanau e manuia ai nuu uma o le lalolangi. Le la ua o mai ai. Le whaasoa le atua ia te ta ua o tangata. We o ta ua o tangata o nuk esi. Hallelujah. Tangata o ta ua fai mai o le vine vao. Hallelujah. Vi ia le atua. E whawhetai ai le atua. Wa tafa sono finanga. Ia o te ena e Israelu Yesu Keriso. Mai na maliu mai o ia i lona nuu o te ena o ia e ona lava tangata. Ela ua fio mai lole o Yesu. Au mai lo ele atua e maliu i le satauro e whaamangalo le tangata na sala. O ina la i lunga o le satauro na whaamalingi ina i le toto o Yesu Keriso. O i le sa whawhau mai ai ele atua i alo tā sootanga e ala i lo tā talia o Yesu Keriso e a vea mali i mawhaola i o tātou o langa. Tātou matua ma le autu le nei tu la fiafi o le manai o le manawa o ngā luenga. Mai o le sootanga i le sa tauro o Keriso. O ai la i la tou wa tofia o whanau o le atua. O ai lantou ua talia le maliu o Yesu Keriso. O i lantou na ua tāua o le whanau o le atua. O i lantou na ua osi whengainga ma le atua e avea Yesu Keriso e avea mali i mawhaola. O i nā lea na whau mai ai lo tāsotanga ma le atua. E ala i le sa tauro o Keriso. Vi ia le atua. Me whai mai ai le tātou matua. A o i lato uma e na talia o ia ma whātua tua i lona suafa. Na ia avatu i ai o lea manuia. E ta ua ai i lato o whanau. O whanau a le atua. I ia le ali. O se inganga tō ua mawhai o na tō mai le pule le atua e leo seisi. E leo seisi na au mai ai le tā inganga tō ua tā ua ai tā ua oi tā ua o whanau o tangata whatau waa. Ua tā ua ai tā ua o whanau le atua. O ai tā ua o tangata angasala ua amana ia e le atua. Ua tā ua ai tā ua o whanau le atua. Hallelujah, vi ia le atua. Ua whau e le atua lo tāsotanga e ala i le tātalia o Yesu Keriso. E a vea mali i ma whaola i o tāolanga. Nana ua whai mai ai. Ua watu i ai o le manuia, le ale manuia. E ta ua ai la tō o whanau o le atua. Ona winga fai wa ta ua i tātou o whanau o le atua. O Yesu Keriso o ia o le hano o le atua. Lona winga wa suli whaatasi la tātou ma Yesu Keriso. Pai o ele te leo le whaea le atua o whai a te ta ua o tangata angasala. O ai ta ua o tangata angasala o manatu ma ia le atua. Hallelujah. O ai ta ua tangata angasala ua whaatutusa ai ta ua ma Yesu Keriso o ia o le halo o le atu. Hallelujah. Ia le atua. Aolo mori mau mai ele tusi na Roma e valu. Ia le li. Roma e valu alo na whai upo e sfuma le whaanga ia tu sfuma le ono. Awau i lantou uma ua taita ina i le nganga o le atua, o atalii i la tau o le atua.
Haleluia. Tātou mata la iai le nā whai upu. Ia wā o hanga vaa ia. O hanga vaa ia. E hanga vaa i le tangata ua whai mai o ia o le atalii o so o le ainga o le atua. O ia o le atalii o le atua. O ia o so le whanau o le atua. O hanga vaa ia e nai pe o na tala no mai ai le Roma e valu. Le whai upu e suma le whanau no whape mai. O ilanto uma o taitaina i le nganga o le atua. O atalii i la tau o le atua. E le mawhaia o na e ngana i le talia ina o Yesu Keriso. Se i vanga nā ua wha mawalano le loto. Ua ngalue le nganga pa ia o le atua i tonu i a te tātou. O na tātou wha pia ifo lea. Tātou talia Yesu Keriso e vea mali i mo tātou whaona. Haleluia. No winga e tele ia vaenga e falala solo iai le me ta o le taitainga le nganga. O le taitainga la o le tangata le nganga. O le tangata o le to e whaia le tuina nau o le tino. O le tangata ua whaalongo i le nganga o le atua. Haleluia. O le tangata ua whaangalo me atuai. Ai ua whaafou me uma. Haleluia. O le tangata le nā ua taitaina i le nganga o le atua. O inga o i la tau ua taitaina i le nganga o le atua. I la tau ia ua tā ua o whanau i la tau o le atua. Po ata li i la tau o le atua. Whai upo e sfura le lima. A wā ua o tau le maua le nganga o le polonga. E toi fefefe ai. A ua o tau maua le nganga o tā mawhai. Tau te wala au atu ai. Hava le tamai. Haleluia. E loa oe me ta o le tamawhai. Tamawhai wa iai whaatasi te tonu o le whaitaunga o le whanau. Wa le toi whapeane a mea ese le tangata lea, ese le tangata lau whanau. Iai wa ta ua le tangata o tamawhai, wa ta ua o le whanau o le tangata lea. Wa le toi ta ua fo i o le polonga. Anga le polonga e leiso na leo i te tonu o le ainga. Haleluia. Wa leo toi ta ua la le tangata o le polonga. A wa ia te ia le nganga o le tamawhai. Langa ale tala noa le tamawhai. Wa iailo na leo. Mo tofia o ia fo i o le suri o le ainga. Haleluia. Nā la whai mai wa le mwhai un toi fefe i le nganga o le polonga. A wa ia te ia le nganga o le tamawhai tau te wala au tuai. Hamba le tamai. Mai whai upa suma le ono. O loo mori mau mai lea lava nganga i o tātou nganga. O whanau i tātou o le atua. O le nganga o le atua. O loo mori mau mai ma wha manatu mai ja te tātou. O le nganga lea o le atua. O loo tau mai a te tātou e leo toi polonga oe. Nei oe o le atali o le atua. Oe wa umona e talia Yesu Keriso. E ve mali i mawhaona. O oe o so le whanau o le atua. Haleluia. E se tā ua o le taso tanga. Vi ia le li. Langa atala noa i so tanga. Iei fo inisi o suri o le ainga e. Fati ngā ia mea le ainga. E tele ai da fati ngā i me whai le ainga. Haleluia. A le suli le tātou te tala noa i le nea whiawhi. O le suli wa taita ina i le nganga. O le suli e lofa i le atua. O le suli wa ino i mea le lalolangi. E wha manatu mai lava i le nganga o le atua. E pōpō mai lava i le taimi ma le taimi. Ta ngai mai loa le nganga o le atua. Wa sasi, wa sese, to eu mai. Mai o le mori mau le nganga o le atua. Io tātou nganga. O whanau i tātou o le atua. Haleluia. Vi ia le atua.
Wele fa pasuma fitu. A fai fo I o fa nau I tato. No winga wa suli fo I tato. O suli lama o le tua. O suli fa atasi makeriso. Hallelujah. Ayo ele te leo le me wa tu ya ita wele tua. Elena o le talia o Yesu Kristo le fa alo ma wa lunga wa mai ele tua. Wa ta se e tua I leisi la sanga malesi. Vaenga pito I sili ona taua vai o Yesu Kristo le alo le tua. Ale ua tala noa mai le apostolo Paulo I le tusi le aloma. Fai mai ua suli fatasi ta ua ma Kristo. A fai o suli ta ua. Lona winga ua suli fatasi ta ua ma Kristo. Ia le li. Ai mantua fo I le fio mai o Yesu le lalona. Ele ia fio mai Yesu e sau fa mai pepa. Ia le li. Ele fa pe tau ina sau o Yesu e sau e au mai lona mamalu ma sau e fa mamalu o ilalo nei. Te ina fio mai Yesu e sau e au ona. Sau e fai le fina ngalo lona tamana au wina mai o ia. Nē lai mōli mau mai ai, ia tiu te tau ave o le tangata o tā ua o le suli. E iai o tā tiu te. A whaia o le tangata, so se tangata o le suli o le ainga. E wha mau popo I mea sina lona ainga. Nā te wha mau popo mea sina. Hallelujah. O mea tō tino lona ainga o lana ngaruenga lea malana matafa yo ye whai. Na te wha mau popo me sina siona ainga. Iwa aia kulofo I le suli wa se tangata. Fua le oso ko kia pula I lon whanua. Ia alu le suli mo mori I whamsingonga. I reia le whangua o el melanga. O le whanua na o mato. Ia le tua. Langa o lona le tiu te tau ave. E a puti a le suli. I mea tō tino ma mea sina siona ainga. Nā lao lo fai mai ele fai upule nā se furu male fitu. I lona fai unga fai upasuma le fitu. O suli whaatasi ma keriso, pe a fai tātou te ti ngā whaatasi. Ma ia, ina ia whaamanu ia ina fo I tātou whaatasi ma ia. Mai a fai o suli tato. No winga taun tato ti ngā whaatasi fo I la makeriso. Pe iau nau fai antu ele isau Yesu e wha mai pepa. Ele isau Yesu tau ai na tau ave sona mamalu le lalolangi. E na sau Yesu o ia o le au auna. Sau Yesu e ti ngā. No inga le nā o lo tau mawhai mai ele upo le atua. Mo I tā ua ele nei afiafi. A whai o le ua tā mimita ua vea I tā ua masuli o le atua. I lei ele na o se suli I tā te tā whawhao ai. Ano iai o tā tiu te tau ave. E tā tau o na tā ti ngā whaatasi ma keriso. Mea le mea le inga tina. Ti ngā e whailo na whina ngalo. Ti ngā tau tua, whaile ngā luenga, au auna. Ngā nai whai mai e fo ile isi maule na. Nai whai mai e ile mo yoane toru suma le valu. Nau whana ue. Oane I tātou walolofa. Tau le upu malingutu. Le amio ma le wha maoni. Le te taula I tangata wa vea masuli. Tangata wa iai lona so tanga wa wha maonia lona so tanga ma keriso I le satau. Ngai te tau na ti ngā whatesi. Ai leo lea. Ai leo le upu malingutu. Ia te tau wa ona tātou wa mio. A lolofa atoa ma le amio ma le wha maoni. Ele atua.
E sel matango fio le upoleto. O me ala volo tupu soi fuanga nei o tanto ia. Tala no ai de sudi te sila fia lava me o le pa ia o si fo ia ainga na yo tu a man mena e tupunga mai ai ele me fai on fa ngalo. Ia fo ila o tu te tau ave te tonu o sio ia ainga. Le ngata a puti me sina. Ia fai fa lave. Kau mai al fa lave kau ia suli o ya alu fa lave. Kau mai fa lave ia alu fa lave. Nga foi tingal suli tino la to. Hallelujah. Ele kagua le sioki alai 40 mai foi le sioki. Hallelujah mi ele tu telefone beti nga il suli tino. Hallelujah. Tala noa fo ilai suli o le nganga. Ia le tu o e wata ita ina le nganga. O fa nau ila tu o le tu. Inga pole ale kele o me fai le lotu. Kele me fai le e kale sia. Ia. Fai amal filemu. Mai le ro mai valu sumal fa. Anga ia tu fai upo sumal fitu. Ia na la pe tato awa wa ia tu ai le nei fia. Ia na lo tala ai le matango fie. O le tangata maona tiu te tau ave. Ua ta ua ai o ia o le suli. O inga lai le mwhai on tato whape mai tato te alo lofa ia Jesus. Ai le se tato ngā luenga e whai mo Yesu. Hallelujah. Pe ia ona whai mai le tato tu sile nā mo yoane toru sumale valu. Aua nei tato walo lofa tau o le upu malingotu. O le a mio ma le wha maoni. E foi le upule ale. I lo o eso se tangata i te tono se ainga i le mana o e tau valea lo na ainga. I le mana o e tau valea lo na ainga. Nang ole ale me fai il tangata, i le tau valea ina al tangata se tu lo. Ai tau valea atoa i ale ainga. E foi moni mau mai e le Filipile na e lua alo na suma Filipe lua alo na foi pasufa nga ia tu suma le ono. Eso Filipe. Suma le fanga ia tu foi pasuma le ono. Ia o tau whaia me o malava malele mui. Hallelujah. Ia o tau whaia me o malava malele mui. Malele fefina wai. Ina ia vea o tau mai wa le matau le angaina. Mai wa sao le amio o le whanau le atua. E le po na i luma o le tupulanga mio whapio. Ma le fina o vale. Ua pupula ia te ila tau la o tau a mio. Wha a pei o mea e wha a mala malama i le lalo langi. Ia le li. Suma le ono o loo tau fia e o tau le upo le ola. E whai ma mea o te oli ai i le aso ke riso. Ina ua o le mo e wha lea o ngā. Pe ngā lue wha lea o ngā. Ia le atua. Mai le fai upa suma le fitu a fai fo ia wha malingina lo toto i lunga o le tu. O le taulanga malinga luenga i lo o tau wha tuatua. O te oli ai, tātou te oli wha tasi fo i ma o tau malama. Ai oi le mana i ole. Au ngani a Paulo i le karesi ai Filipi. I ele tua. Mai iau tau whaia me o malava malele mui. O le mui o le mumu. Ia, le te tau whamatala ina le upu. Ele ia sesi. E iai whawhitau ni e iai whitau ngā luenga. Ia, le wala pata ina i tanto. O le ase me le tato te mui ai. Ia le whai mai, awal koi mui.
Fai kau ke mui. Ia ile tātou la ni studio o le tua. Inga ile tātou fo i on whanau o le tua. Pea fai tātou te whaia. Male mui. Ia whai e whai mai. Ira ia vea o tau mai ua le matau lenga ina. Mai ua sao le amio. O le whanau o le tua e le po nā i lunga o le tupulanga amio whapio pio. Male fina o vale. E o ele isi lea vaenga e sele mana ia whai mai. Mai ua pupula ia te ila tau la o tau amio. E pei ale amio le tangata ola ele ola matau mele ola whale anganga. E pei ale mole moli wila e susulu aku i fōlinga o le tangata amio whapio pio. Hallelujah. Na ngai whai mai ua susulu atu ia te ila tau. Le malama lama o la o tau amio. Ia le tua. Ese le mana ia o le upore atua. Upole ali e wha malo sia i tātou tu e wha manatu ia te oe mau. O oe mau o suli tā ua o le atua. Anga le o tofi tā ua. Wa avea i tā ua ma wha nau o le atua. Ina o tātou talia Yesu Keriso e vea mali i ma o tātou whaolo. Hallelujah. Stoi lui tau, stoi wha manatu. Ia stoi au ngani foi a leu pole atua ma le manai o le manavo ngalo ena. Le nei tu lafias. Hallelujah. Awan mui. Raga o suli, e foi beta o suli pe ana utala noa e suli al tino. Suli al tino aia ia le ia tatu so tanga fa tino. Ia ka ua mai de fa le lave, ia fai fa le lave yo, uma fai fa le lave. Ia ke le lo fa le lave o tup. Ia ke ia le o longonga le. Ia fa pasi ia se fa le lave. Ia le fa ia pa ia o ko siga be soli. Ia le tu ia le wa o mai tatu le vio. Vai tātou suli o le atua, ia wukau ke mui. Whai mal file mu, o ame whai le lotu, ia kako o sa. Kako oe o pongi o mea, e le mo le whai whiau, e le mo seisi. Ai o mea mo le atua malana ngā kuenga. Inga tātou te o ala ma le nganga o lea. Whai file mu, whai ngungu. Iai le taimi e au mai ele tua ia te tau. Ia la te whaia male ngongo. Ai le au ngale umi o le taimi na o na ile tua. Ia e o le taimi o saule wala au. Ia o ngai wha malu watu. Mo le aisia wano mo oe o tele lo mui. Hallelujah. Ia ke ia le o koe puko malia ia. Ai le ua o ina i tātou. Aua ne i tāu leanga ina. Ia le li. Aua ne i matau leanga ina. Ia le li. Pea ona o whai antu le amatanga o savani. E leo tātou na amata mea i le. Whainga o so tanga tātou ma le atua. O le atua na amata mea. O ia na awina mailo na alo i totas. Sau e la vea i de la lolangi yang sala. Ma te no me fitu o no fai upo iwa. Ia eilo foi o Yehova lo tua. O le atua lava ia. O le atua wha maoni. O lena te tausi le whengainga. A toa male alofa. I e alo lofa atu ia te ia. A whai lao lenga polo misi mai le tua ia te taua. A whai e te talia Yesu Keriso e vea mali whaona. Ona au mai le tua o le manuia ia te taua. E taua ai taua o whanau o le tua. Ia o le whengainga nā o le na. Mo le maumai e tusi le te utono. E tausi ai le tua lana whengainga. E le whapea e alu le whengainga ua se le tangata mkoe lue se lea.
e tua ia le tua le ava no le tanga te toi fo mai ai ai le mafai ona ave se ai le tua se vanga na lava wa uma le ava no wa tatu uma ku maringai la wele yo ngala nga no more chance ai rola yo tau wa se afa mai ya ele to ye si sala mo ifia ile tunga ma inga e tausia le tua i lana whenga inga. A oi tā ua, lea lei on ka le, iai tu tonu o le li o lea. E tā ua hai tā ua o le whanau o le tua. A oi ki sola ese mai le ainga o le tua. No foi pe tu tonu. Langa naena mori mau mali tu sina roma e valu pe ona tātou whai tau iai. O mai a whai e suli tātou, rono inga, e te tau na tātou ti ngā whatasi ma kriso. O inga tātou on sai ai, whaile ngā luenga, whaile whina ngā lo le atua, tā lai le, tāla le lei, langa iei le upu nai muni mai ai, whai mai ina ia whaamanu ia ina fo i whaatasi tātou mai ia. Whai unga nā le whai upu nā. Le ngata ina ia ti ngā i tātou, ai ia whaamanu ia ina fo i tātou whaatasi mai ia. O inga la a whai tāte vai ona o tinga. Ia rono inga i ele taimi ele mwhai, ona maua i tā ua le manuia. Upo le atua, ia o se upo e whaamanu se au mo i tātou. Upo le mānai o le mānawa o ngā ruenga le nei tūla fiafi. Tātou ono sa i e whai whina ngālo le atua. Tātou iai fo i le whai ngā pālota si o tātou atunu. Iai le ngāna pa i o le atua i lunga o lana. Whai ngā whiliwhilinga i pe ona iai fo i le amataina o le pālota si o tātou atunu i le ne yasu. Hewa fo i ni a vea le pālota. Ma mea malepe ai li suli. Ma mea uma e ai wale ai ni suli. O tā pe ape suli o le ainga me mai aisa. Singa mafua mai al paloka. Ei, po fe ai alu ai fainga al paloka ma woni ya fi ai lo tava fale uso tava fale to fine lo taso tanga le toto. Evi male an. Tawa ona mau pe o ta o suli. Paloka ia o mela langin nei. Hallelujah. Me al tino le ya lu wa fo ye uma ku fo ye ai nga fa ku fa ye e o fo le si di ba kausana ye ko a va fo ko so fo ye si va nga fa ku fa o me su ya ya tino ne e wana ya vea ma va nga ma nunu ai le to au I te tonu ma le nofo le leo ai nga hallelujah ye wa ya fo ni tan la fa no se le pa no ka le se o ai fo le fia ile se o ai le o yo le tu la yo ai le o le situ tato te talo le tu ai lo na file mu e ala fo no me ves yo le ya fo yo le si pa no ka le ai tu li sa tonga mai le tu ma me wa mai le tu fili mai le ngi ni tai ia lo tato malo wane faia ma vaenga a faina ai le vafa le uso le vafa le ainga taso tanga le toto le ivi ma le ana hallelujah yo wala nga faina le vale le yo ta vafa le tino ma le yo no winga wanta ngia mai yo no winga wote le fo ila le faina o le vafa le nganga o le ta so tanga fale nganga nanga na fa mai le tusile na pertato fa to ina Filipi o wane matau le ngaina inga wangi me kupu lava papale e to apele tai to ile tua fai male on sa ya ato to ale ngaluenga le on sa yaiti nga yai fa fita uli fita ya i mal savalinga fale nganga ai tatou tu ile tua ia ona fai ngofia lea ia savali le mo tatou le nei tu la fiafi fa mal tanto o tu
o le so'otaga i le sa tauro o Keriso. Fena o mai ai le taso'otaga. Pe mai ina ua o tatalia Iesu Keriso e vea mali'i ma fa'aona. Pe mai lea i latou uma o e na talia o ia ma fa'atuatua i lona suafa. Na ia vatu ia i o lea manuia. Ia vea i latou ma whanau o le atua. O le taso'otaga lena o i ta ua o le whanau o le atua. O tātou soli fo i whaatasi ma Keriso. Ina o tātou talia Iesu Keriso e vea mali'i ma o tātou whaola. Ia whamanuia le atua le neitu la fiafi. Whawheloa i whapitoa tu lava le nea fiafi i se uso ia an sone pula ia o loo mai mo mai tonu o tutuila. Amerika Samoa. Ia tai uso ia vi ia le li o nai mo pe o male ainga le manuia. Ia me se foi se uso ia tu fo mo yava. Ia te tele le fa fo mai, tai fo ile sunga ia tostelea ia po sunga fo ile au, sunga to ina ia soalo. Tai lava le fa fo me fo tatu pokalame. Ia tema fili fa o tane. Ia le tua, fa ia le tua ia te fo male ainga. Ia o le sunga il fa fenga ia va sai pele. Ia kilani ia fa tai lo sunga il fa fenga le fa fo me fo tatu pokalame ne fiafi. Me se fo ile tina fo ia po le fionga fo ia ana tongia ya mai le fio anga o lau li Amerika Samoa oi talo fai ia fa manuia le tu e te ana taina fo i mole mawina fo tato savali le ne fiafi ia sunga il fatonu lo sunga Michael Bretta ia fa manuia tu le tu e lo sunga ia le ia so fo ia ai to ia mose taile tua o lo mo pela sunga ai to ia me se fo il fatua ia Lucia ia vi ia le tua fa ngaina fo yo lua so i fua ona ia le tua lo fatele mo lua le ne fiafi haleluya anga le le anga lofa atanga fiele ngo anga le le anga lofa ia fa manuia tu le tua ia te oe me se fo i tu fine ia te rini pam ia fo ile tua ia te oe tu fine ia fa tua fo ia fonga sua ia fa manuia tu le tua ia te oe fa te tele mo mawina fo sa vale ni ia fiafi me se fo il komeni ia ngale le ia tu le tua ia le li ia ole sunga fo ia J. Jimmy Brown Williamu no lala tonu ole no ole tua ia Israelu ia famaniatu ia te uso lo fatele lava mo ia sunga ia lale na foi to lale ia famania foi le tua i la sunga te tai ia le li ona foi mo le sunga le malosi male onia mai le ia ore o to e 2 minuti on tale le tula ono tato por kala mele o mana yo mana vo ngal venga ne fiafi to mo modia tu le ngang faftai ya te tu uma lava safa pe ona ki mai la Facebook ia po la YouTube ia na sa e sila mai ile ne fiafi ia ile ngal le yo le tu mo to ia na share to tato me oi fo inisi fa fonga ia to fa manatu ia wale muy ia ala le lo share to tato pukala me ne fiafi fa manu ia tele le tu e fofonga toi ia le tato fai u le tan fa taita mavi ia la o fio fa tai lo fa ia i de tangata na sala mal fata wa ve ai matou o suli o la o fio ina o matou talia lo walo pele o Yesu Keriso e ve mali i ma fa on la yo matou o langa e mita ai o matou loto ma matou fa peane ia vi ia la o fio e fa va lava lo matou talo lo matou tu o ani toenga mani tiu te fo ele ne fiafi lau fa tu so se me no fo ai malala ai talo ia fa manuia te totasi ya te ila tu mawale vi inga ila o fio ono Yesu Keriso lo matou fa ona o matou ole mo bal auto ine amen Mnia le tua le tatou ainga le ne fiafi on so fo Yesu so fu a me nuia
Falava Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Ya talofa Samoa na tunu pele. Ya fa talofa antu le fiafi ngo su ala ulu. Le fo matamu sa longa ifo. Fanga ia palauli. Ya ile tosanga tasi le lua afe su fitu. Malese lua su valu. Ya sa yeisa no malanga tua Israelu. Samoa na tunu pele o te faaftaile atua na vano le lei ya tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na ifia lu pa ia pro no le tua. Ya ele se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi io le mi le le lu afe lo lima lo fa pena na ye fa mo le tatu malanga ia fa te fi malanga mai lo ainga pa ai se noa o te fi ye se la ngona sa ruitawina lo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi le mai o le fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai male malu fo ile samo a fia loa tili nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atu fo ia lo no le leile tato te malanga tu ai ya Israelu awane ingalo ia te oefa mlianga le tua ia o lo tatia yo talima ia ta uala volo ia fuanga fa so tai pulenga tato Global Kingdom TV ia mapuki e lo so vanoa awane ingalo o se fia nga telefone no nei tangata ona le tasi se site lo fa pena ona tala no matus pa ia tausanga umalava ya lo malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua leva enga ma leva enga o le mea na fia ile nganga ma misia i no pa ia Samoa
tapena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tu maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu o sanga ia fungia le tua fa ia fuanga ma plan mai le nei taimi se o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Bye. Hello, Talofa Lava, Pulavinaka, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom, talo falava, ko pa ang to Global TV so se to lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fe sulfana o malanga Israel. Ia e se tau so ole atua, ia o se mesa famani na ia ole te la mea le uma ai o se o le mango filo ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga ai o lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa le simalanga le tato kopoti di ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o lo so te o le tua fa o lo totalo le tua ai mana ia fo o te soli fo i au le tua sa fa malanga lu ia ke te to ne mo finis fa monang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Kristo. Amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, fatalo fatu pa ia malu Samoa, ia olo wingoa o Ioelu maninoa.
i le tausanga e lua afe sifuluvalu. Ia o tausanga lea na tatala i le li i se avanoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se na whatupuina lava le fia ma le ori o na talitonu e se fole whaitau le fia o ngā le atua. Ia e se fole vainga ina uahalu ma vaai matulau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vai tafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 wha i mātou sa whaien mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whaifoi le viinga, ma whaipesenga, ma whaile tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia o lo wawa noa le lei lea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atu ai, o no le swafo Yesu, amen. Talofa lava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa ua o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe, pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa i atu oe, o se filifilinga tonu, ma le ame o tonu, i lo wo atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.